Pamirsa anutin catatan Badan Pusat Statistik BPS inflasi, ring Kota Denpasar kantos April, warse kalih tali tigang likur, wenten 4,5% YoY. Wilangan inucap kauningin tedun yening saihang sarang Maret. Usaha puniki mangde rajek kelaksanayang mangde side nes inflasi. Pengupaya nas inflasi stato rajek kemargiang oleh jajaran Kelurahan Peguyang melarapan ngawi gunayang lahan ring wewidangan subak sembung. Pengupaya inucap sekadi nandur bibit bunga mitir dawag Maret warse kalih tigang likur sane lintang. Lurah Peguyangan Gede Sudi Arcana Mausang bunga mitir sane ketandur inucap sampun preside Kapupu Rahina Somo sane lintang oleh para anggota TP PKK Kelurahan Peguyangan. Pinaka silih tunggil usaha nas inflasi. Kelurahan Peguyangan taler nyarengin samian bago kramau punika taler saking para anggota TP PKK sane sapisanan Mas Wagina dados petani utawi sane nunang lahan subak sembung. Melarapan mupu bunga mitir puniki kekantenang perekonomian ring Peguyangan preside Limbak Becik silih tunggil keramo sane nuenang lahan irike wayan Auri Wijaya taler ngicenin apresiasi ring pemargin program puniki napi malih genah ipun sampun preside Kawi Gunayang Becik. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.